navijači, da jih ni. Hej, Domžale, hej, ja hej, le pogumno zdaj naprej, naj nasprotnik se boji, šampioni to smo mi. Naj nasprotnik se boji, šampioni to smo mi. Naj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale, hej, Domžale, šampion. Naj se vijejo zastave, rumene, bele in pa plave, hej, Domžale, šampion. Domžale, šampion. Domžale, šampion. Ko pa zmaga naša bo, v Domžalah veš, da bo, naj se sliši prek sveta, naša ekipa je zmagala. Naj se sliši prek sveta, naša ekipa je zmagala. Hej, Domžale. Igrali smo proti enemu zelo kvalitetnemu nasprotniku. Tudi, ko pogledamo njihov kader, vidimo tudi naš bivši reprezentant igra tam in so se izkazali za zelo trd oreh in na koncu nič, kar realen rezultat. Škoda, da nismo uspeli zadeti, ampak so imeli tudi oni svoje priložnosti in na koncu moramo biti zadovoljni s tem rezultatom. Naj se vijejo zastave, rumene, bele in pa plave, hej, Domžale, šampion. Naj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale, hej, Domžale, šampion. Naj se vijejo zastave, rumene, bele in pa plave, hej, Domžale, šampion. Domžale, šampion. Domžale, šampion. Ja, ta tekma danes nam je pokazala, da imamo še kar nekaj stvari za popraviti in upam, da bomo v teh 2 tednih dobro trenirali in popravljali napake. Škoda, ker nimamo več toliko tekem in močnih nasprotnikov, ampak dobro je, da smo se pač videli, kje smo in zdaj se treba nekaj naučiti od analize in od napak, ki smo jih delali. Addio.